Swirho swa Nhlangano a va kombisa ku vilela ehandle ka tihofisi ta Cross Border Road Transport Agency ePitori va koxa leswaku minhlaselo ehenhleni ka vahlapfa yi herisiwa veri leswi swi kavanyeta migingiriko ya vona ematikweni ya SADC. We want to call again the SADC region meeting to meet because the people who are coming from Zimbabwe, people who are coming from Lesotho, that is not their problem. Is the dictatorship here in Africa. African leadership, they collapse Africa. So these people, they're forced to come from all those African countries to come here because that is their last hope. Mukwati uri va tlhela va lava ku vikiwa erivaleni mayelana na tihakelo ta le henhla ta nhundzu ni le ndzelekanini wa bridge. U hehla leswaku vachayeri va yimisiwa hi maphorisa egondweni ra N1 va koxa mali ya ndziho ya ntiko wa nhundzu handle ka xikalo. Varhangeri bya Cross Border Road Transport Agency va tshembise ku langutana na mhaka leyi. We have received their memorandum. We are going to engage and look at the issues that they've raised. We'll apply our minds into them and we'll then engage back with them. Kasi hala tlhele xiyimo xi tlhelele matshan'wini eDeepsloot. Vhiki leri nga hundza ndhawu ya Deepsloot a yi taleriwe migingiriko yo kombisa ku vilela na madzolonga. Vaaki va hanya hi ku chava hi mhaka ya vugevenga lebyi nga kona endhawini liya. We were expecting that the police won't take bribes, and they still continue doing that. They're taking bribes so that people can be out, which is not good for the community. I'm feeling happy because the police are all over the streets, so I'm feeling safety because the criminal will not be able to attack people, so that's why I'm feeling comfortable. Mfumo u thole kwalomu ka 100 maphorisa na vatirhi kusuka eka ndzawulo ya timhaka ta xikaya ku tisa leswaku ku ni ntshamiseko.